na nĩ kumana na motino mũru wa barabara na ũrĩa ũrahanĩkire na kana na ũrĩa ũrakuruhanirie ngari 20 itũra-inĩ rĩa eka 5 barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Nakuru ĩrĩa yamerĩkanĩte gũkorwo marĩ mũthuri na mũtumia gũkũ Gukiri marĩ arutwo kuma thukuru wa Twilight no gana maumĩte kuma mwena wa Kayole mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi kũrĩ ndagĩtarĩ mũnene wa thibitarĩ wa PCA Kikuyu Hospital nĩarĩkĩtie atĩ kana nĩarĩkĩtie andũ 18 nĩo maragurarire ũru gũkũ hangĩ makĩrĩkia kũrigitwo na gũcoka kwerekereka kupoteza brake zake na kugonga magari ambayo tayari yalikuwa yameanza kuenda kwa mwendo wa polepole kwa sababu ya ile ajali ya kwanza. Ajali hiyo yote mbili ambayo ilifanyika katika sehemu moja, tumeweza kupoteza watu wawili ambao ni familia, ni reverend ya hapa Kikuyu, kanisa la PCA, na watu kadhaa wamepata majeruhi. Kuna watu 4 hivi sasa wamelazwa katika hali ambayo si nzuri. It involved a lorry and a Nissan and a school bus. There were 44 students on board. We have been able to see that 14 of them. 2 are critically injured, but we are able to manage them. One of them is critically ill and we are still handling him. Also 4 teachers involved, but none of them has been hurt critically. So we are stabilizing the patients as we see our way forward in definitive management. Dr. Getao, PCA Kikuyu resident surgeon. Kama magari 20 ambayo imekuwa imehusika kwa hii mjadala, kwa hii barabara accident, pamoja na mmoja ya pastor wetu hapa Kikuyu ambaye ni wa PCA wakiwa na bibi yake wameaga dunia, lakini wanafunzi tumeanza kuwatoa walikuwa tu ni majeraha kidogo kidogo. Watu gari ukite ule tonena North Rift yoka yoboketwo nayo yani mwena ũrĩa wa dereva nĩ ndaikio yahutio nĩ ĩrĩa ĩno ĩ haha thutha yahutĩrio haha ũguo.